iyi si dutuye. Nguhaye ikaze mu kiganiro cyacu cya kabiri. Ubushize twasoje ikiganiro namaze kugusobanurira ibijyanye na COVID passport cyangwa se urwandiko rw'inzira rw'abantu bose bikingije COVID. Imwe izemerera umuntu kujya ku soko agahaha mu mahoro, akajya muri bisi agatega akagera iyo agiye, akajya kureba umupira muri stade n'ibindi. Nabasobanuriye ibijyanye na QR code iboneka muri iyi COVID passport. Nabasobanuriye bihagije ibijyanye na certificate zirimo gutangwa ku muntu umaze kwikingiza COVID. Nabasobanuriye uruhererekane aho umuntu yikingiza COVID ari iwacu mu Rwanda, ariko amakuru ye yose bikarara yageze i Burayi mu biro bikuru by'abashinzwe ubuzima. Ubu rero ikibazo nje gusobanura muri iki gice cya kabiri ni isano riri hagati y'ijambo imyon riboneka muri COVID passport ndetse n'umubare 666 nk'ikimenyetso cy'inyamaswa bivugwa muri Bibiliya. Abanyamadini ndetse na siyanse barabivugaho iki? Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Nitwa Shaloom niyo muvunyi. Iyi ni Trust Shaloom Studio, yahoze yitwa Trust Wallet Studio. Kuri ubu rero ibihugu bikomeye nka Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi byinshi byamaze gusinyana amasezerano n'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi yuko bagomba guhuza amakuru y'urupapuro rw'inzira rw'abikingije COVID. Aha ni ku bantu bose baba muri uwo muryango nyine, ariko bakaba bashaka kujya i Burayi, waba ugiye gutembera, guhaha, gutura ndetse n'izindi gahunda no gusura abantu. Ibi byose birimo gukorwa hirindwa yuko hazabaho ihungabana hagati y'imigenderanire myiza ndetse n'ibijyanye n'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu batuye isi. Imbogamizi rero yari hari kandi yarutura kuri uyu mushinga wa COVID passport cyari igihugu cy'Ubwongereza. Impamvu nimwe nuko iki gihugu cy'Ubwongereza kiri Burayi nyine, ariko kandi cyashesha amasezerano hafi ya yose yagihuzaga n'ubumwe bw'u Burayi arimo ajyanye n'ubuhahirane ndetse n'ubutwererane. Ariko mu minsi ishize iki gihugu cy'Ubwongereza, inteko yabo y'abadepite yarateranye yiga ku kibazo kivuga niba Ubwongereza nabwo buzakoresha COVID passport ihuriweho cyangwa se niba bazakoresha passport yabo bwite. Birangira iyi nteko rero y'abadepite yemeje yuko bazakoresha passport y'ubumwe bw'u Burayi, ariko bigatangira mu mwaka wa 2022. Kurundi ruhande, Scotland, kimwe mu bihugu nabyo biri Burayi, cyamaze igihe kirekire cyane ibintu byose bisa nkaho bifunze, ariko byongera gufunguka maze ubuzima busa nkaho busubiye nka mbere. Leta ya Scotland iheruka gutangaza yuko idashaka kongera gufunga ikintu cyose na kimwe bitewe n'ubwandu bushya cyangwa se ubukare bw'icyorezo, bityo gutanga inkingo bigomba gushyirwamo imbaraga kandi bikihutishwa bikanagenzurwa cyane. Ibi ngibi bishobora gushyira ingufu ndetse n'igitutu ku banyagihugu bose batarikingiza urukingo rwa COVID. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko bishobora gushyira ingufu ku kubuza uburenganzira hafi ya bwose abatari bafata urukingo rwa COVID. Ni mu kwezi kwa 10 uku dusize inyuma byaratangiye. Mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka wa 2021 byaratangiye muri Scotland. Bivuze ko muri Ireland kuva mu kwezi kwa 10 kwatangira cyangwa se mo hagati, umuntu udafite ubutumwa ko yikingije COVID-19 cyangwa se COVID-19 atemerewe kujya guhaha mu isoko rinini, kujya mu nsengero, kujya mu biterane, kujya mu tubyiniro, kwinjira mu nzu y'imyidagaduro, ndetse ntibyemewe ko uyu muntu ajya ahantu hose hahurirwa n'abantu benshi. Inyandiko ntoya yanditseho ijambo ngo imyon iri muri telefone yawe niyo izajya iguhesha uburenganzira
rwo kujya aho ushaka hose ku isi. Uru rupapuro ruri muri telefone yawe rwanditseho ijambo imyon, niyo pasiporo, urwandiko rw'inzira turimo kuvuga kuri uyu munsi. Nasomye Cy'Inyamaswa igendeye uko ibintu bimeze kuri ubu ngubu mu bwami bw'Ubwongereza, eherutse kwandika ko vaccine passport cyangwa se urupapuro rw'inzira rushingiye ku kuba umuntu yarakingiwe covid izaba ni nk'itike iguhesha uburenganzira bwose, hafi ya bwose, buruta kure uburenganzira wahabwa n'igihugu cyawe, buruta kure uburenganzira wahabwa n'amafaranga ayo ari yo yose, cyangwa se urwego rwawe, igikorwa icyo ari cyo cyose, cyangwa se igikorwa icyo ari cyo cyose uzajya ukorerwa, hazajya habanza kugenzurwa QR code yawe muri application ya telefone yawe, barebe ko bifite ubuziranenge, bemeze ko wakingiwe, maze ubundi ijambo imyon nirimara kuboneka mu ibara ry'icyatsi utambuke. Kubera ko iyo passport gusa uzajya ujya mu isoko guhaha uhahe, kubera ufite iyo passport cyangwa se ufite QR code gusa, nyamara wakwihorera ukikorera ibifurumba byawe by'amafaranga cyangwa se ikarita yuzuyeho amafaranga apakiye muri banki kuri konti yawe yuzuye, ariko udafite QR code ko wikingije covid, uzajya usubizwa inyuma, ntiwarema isoko rwose, ntuzahaha, ntuzagenda, ntacyo bizaba bikumariye kugira ayo mafaranga, kureba agapira muri stade kubagakunda ntabwo bizagukundira mu minsi mike iri imbere mu Burayi. Mu minsi mike iri imbere mu Burayi biraza kuba ari ibicika, kuko amategeko y'u Burayi yamaze gusohoka avuga ko atazemerera abantu badafite QR code ko bikingije covid ko binjira ahantu hahurirwa n'abantu benshi. Ndavuga nko kwinjira muri stade, imisigiti, insengero ndetse n'amasinagoge. Ubwoba ariko bwatashe imitima ya benshi kubera iyi gahunda. Abenshi basenga babihuza n'inyandiko zo muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuwe, ahavuga ko utazaba ufite ikimenyetso cy'inyamaswa, havuga ko utazaba afite ikimenyetso cy'inyamaswa, ya nyamaswa iva mu nyanja, atazemererwa guhaha cyangwa se kugura ndetse no gutambuka mu gihe adafite icyo kimenyetso cy'inyamaswa nk'uko byanditswe muri Bibiliya. Kandi nanone ngo umuntu ufite icyo kimenyetso azemererwa guhaha ku buntu. Iby'iyobokamana njyewe ntago mbizi, sinanabimenya rwose, nta nubwo ari byo byanzinduye ahangaha. Gusa abantu ibihumbi byinshi mu Burayi batangiye kugira ubwoba kubera aya mategeko mashya ashobora guhagarika uburenganzira hafi ya bwose mu gihe waba utarikingije. Muri uku kwezi kwa 11 2021 biratangira gukorwa mu rwego rw'igihugu cyangwa se igihugu ukwacyo, bikazagera mu kwezi kwa 6 2022. Ni igihe kingana n'amezi 8 gusa. Noneho guhera mu kwezi kwa 7 2022 urupapuro rugakoreshwa imbere mu gihugu. Urupapuro rwakoreshwaga imbere mu gihugu ruzahera ko rube global cyangwa se rube mpuzamahanga. Urukingo rurakaze muri iyi minsi, abatari barwikingiza ahubwo mu byihutire. Ibihugu 9 byose byo mu Burayi byabayemo imyigaragambyo bisaba yuko hatabaho iyi passport ishingiye ku rukingo rwa covid. Mu Butaliyani abaturage barigaragambije bemerera leta ko bazikingiza nta gahato, ariko ko iby'iyi passport ibyo batabyumva yewe batanabishaka. Leta zirimo abantu benshi bigaragambya ntacyo zishaka kuvuga kuri icyo kibazo, nta n'icyo ariko byahinduye ku ngengabihe y'iyi passport. Nta kabuza iyi passport igomba kubaho. Guhera mu kwezi kwa 4 2022 hari ibihugu 20 utazemererwa gukandagiramo udafite iyi passport, covid passport cyangwa se vaccine passport. Byamaze gutangazwa bijya hanze, ndabikubwira byose, reka mbikurondorere.
ni Australia, Iran, Brunei, Canada, Chile, Hong Kong, Israel, Japan, ibigwa bya Comore, Uruguay, Jordan, Lebanon, Nouvelle-Zélande, Arabia Saoudite, Singapore, Korea y'Epfo, Taiwan, Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Vanuatu. Ibi kandi biziyongeraho ibindi bihugu 27 byose bigize ubumwe bw'Uburayi, ukongeraho n'ibindi bihugu biri mu Burayi ariko bitari muri uyu muryango. Ibyo ni Iceland, Norvège, Suisse, ibirwa bya Andorra ndetse n'ibindi. Gusa icyaje kuntera ikibazo kandi nkabyibazaho gikomeye kuruta ibindi ku bantu bemera Imana yewe n'uyobokamana, nuko ahafatwa nk'ishami ry'ubwami bwa Kristo i Vatikani naho ntuzemererwa kwakandagira udafite passport ko wikingije. Utegereje iki ngo wikingize covid? Niba koko ufite inzozi zo kuzajya imahanga, ukazajya guhaha, ukazajya n'ahandi hantu, twikingize tugire amagara mazima. Na Shaloom niyo muvumo.